Riu ni twaragia na Hezeh Ndungu wega na tukomaniria no ndicokete kiiniko-ini. Riu ni twaranagiria na Hezeh Ndungu wega na tukomaniria no ndicokete kihiko-ini giakwa na ndingikoragwo. Riu ni twaranagiria na Hezeh Ndungu wega na tukomaniria no ndicokete kihiko-ini giakwa na ndikoragwo na kirigiriro ni ngacoka. Ndamuria ndiendaga gucoka moko-ini make tondu ruo ruria angereirie ndingenda kumuona uguo ndirikane kiundu kiria anjikire. Ici ni ciugo cia miri wa Hezeh Ndungu uria uragikoretwo agitrend muno online agiukirira mundu ugwitwo Hezeh Ndungu. Akenya comment section makorwo magikenera mundu ugwitwo miri wa Hezeh Ndungu ni guko agifight depression gwa kahinda karaihu na aragikoragwo akiumeria mwena uria wa TikTok agagikorwo agitemurania ndeto iria iragikorwo ikimugia na Leni Chege ko aroneka onirio kiundu gikimukua ta baadhi cia kanu kiundu very hurting, kiundu painful muno na Honorable Wagoto ajiroko benteno wanalima yeye sawa sawa na Endanso Njoroge akauga a strong lioness who can fight aggressively for the lion. You have many silent admirers who would desire so much to share experiences. Given a chance, you are more than an ordinary woman. Miri wa Hezeh Ndungu. Gukuru kwa bwagi wa mohoro gakoge kuheana gitio kinene ukoge subscribe thini wa YouTube channel na itu nigaka koge kwitariria maragikorwo makihandika guku nenda-ini cia ukinyaniria muno mwena wa YouTube na TikTok ukorwo gitu search Mwagi wa mohoro kogo itu follow na gukorwo ukihakikisha no aiko ugi subscribe na go turn on notification bell. Ndako jitagwo Mwagi wa mohoro.